Meto nga partining flood control king kandating araya at mayari king November agpangkang Edmarie Construction. Pampanga Police megbabala kareng atsuking gulot ning bomb threat kareng eskwela. Mayor Vilma Calua agpeg maragul reng resibo king kayang 100 days report. Leguan at Kultura ng Ciudad Angeles, bumida king Piestang Kulyat 2025. Parol king San Fernando, peg maragul king Osaka, Japan. Bayan pa oras kabalin. Bayan tabing mabilog o persaling GNN TV 44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni Pure balitang may kalap kilog ng Paraminggo. Yan ko po ibinigin to at iti ing News Force. Pampanga. Pepaluwalyang pasyag ing Edmarie Construction and Trading na mayariya ing metong aparte ng flood control project ngayon November 2025. Sinigurado ning Edmarie Construction and Trading na mayariya king talwing Domingo ning November 2025 ing pamanyamasa ning metong aparte ning karelang flood mitigation project king Kandating River king balen ning Arayat. Agpangking makibandi ning Edmarie Construction and Trading ay Edgar Sagom, makatutok laking proyekto at balausing konstruksyon king gilid na mismo ning ilog. Noong alaka nung dumala na bagyo, mayariya ing proyekto king talwing Parumingo ning November ngening banwa. Pamagmasala ning Edmarie a kompleto at atok yande ing kontrata inyapang July 2023. Inyamo mesiraya mo kanuiti inyang August 2024 uli ning Super Typhoon Karina. King salukuyan at king 60 to 70% completed ne ing amanwang mesirang portion. Agpang kang engineer Sagom, gana-gana naman tutugma king tinakdang schedule ning construction. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Siyudad ng Tarlac, binida na lang Mayor Susan Yap, ring agawa, kilog ning mumunang dinala na yaldo. Pakbaluan Talareti, king report ng Patricia Mamangon. Linatag na lang Tarlac City Mayor Susan Yap, reng mani munang agawan ng kayang administrasyon, kilubning mumunang dinala na yaldo bilang alkalde ng syudad makatutok king pamagpasanting king kabiyayan, kabulasan, edukasyon at serbisyo publiko. In just 100 days, we've set the direction for Tarlac City. We are building a city that works. Clean, safe, compassionate, and competent. Metong kareng mani munang programa ning kayang administrasyon ing pamamye kabiyayan at obra kabilang keti ing pamagdake business cards at kareng community-based training program. King saup ning Department of Social Welfare and Development o DSWD pesinayen niya ing lawa at binhi program bang pasignangan ning seguridad king obra at supply ning pamangan. King larangan na naman ng kabulasan, report ng YAP na migit king 7,600 na residente, iba't kareng 28 a barangay ing midi ng libreng serbisyong medikal, kabang apulong rural health units naman ing may katanggap supply ning panulo. Kasalukuyan mo naman nagagawa ning pamanyali king AI portable x-ray machines at reng bayong laboratory equipments para king super health center king barangay San Nicolas. Balaos mo naman ing pamamya kareng assistive devices, kalupanan ng wheelchair, hearing aids at blood pressure apparatus para kareng mamagkasakit a benepisyaryo. Patuloy tayong namamahagi ng mga assistive devices para sa mga nangangailangan.
wheelchairs para sa 28 na katao, mga saklay, nebulizer, hearing aid at first aid kits, glucometer, BP apparatus at mga walker. Ang mahalaga na ilapit na natin ang gamot sa taong bayan. Ibinabana natin mula sa City Hall ang mga gamot sa 10 RHUs. King social welfare, inampang nangyap king sangguniang panlungsod, ing panukalang itasya, ing social pension ing senior citizens, ibat king 500 bang maging 2,000 pesos. Kawani pa king pamagpalawak king libreng pamanalbesine, king 3 beses king paruminggo. Mga minamahal kong senior citizens, na-endorso ko na sa konseho ang pagtaas ng cash gift para sa inyo. Mula sa tinatanggap na 500 pesos, itataas natin ito sa 2,000 piso. Ang dating isang araw lang na libreng sine sa SM ay ngayon magiging 3 araw na. King edukasyon naman tinasnening city government in college scholarship fund, ibat king 26 million pesos papuntang 30 million pesos. Dinagdagan natin ang scholarship fund ng 4 na milyon. Mula 26 million under the reenacted budget, ito ngayon ay 30 million na sa bagong approved na budget. Dinikdik ning alkalde ing pamagumpisa ning programang waste disposal at garbage hauling bang asigurado yung kalinisan king syudad. Mula noong nag-expire ang dating kontrata ng garbage hauler noong August 16, isinagawa na natin ang malawakang pagsasaayos sa sistema ng pangongolekta ng basura. Sa dating 150 to 160 tons lamang ang nakokolekta, ay 320 tons kada araw ang kinokolekta ngayon. Bayo Mihalal bilang alkalde, iyap Meg Silvia bilang gobernador ning lalawigan ning Tarlac. Nung nukarin, kinilalaya king pamagpatupad kareng programa para king panyulong ning komunidad. Serbisyong Mayap began as a provincial vision. It becomes the city standard now. It's time to reimagine what a provincial city can be. For years, the words city was tied to Metro Manila. Matataas na gusali, fast-paced, traffic, no? But we can do better. We can build a city that's livable, green, safe, and efficient. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Migbabalaya yung Pampanga PNP, kareng at yuking gulot ng pamagpakalat bomb threat kareng eskwela. Ay ning report. Migbabalayay Police Colonel Eugene Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office o Pampanga PPO, laban kareng atsuking gulot ning pamagpakalat bomb threat kareng niyaya liwang eskwela king lalawigan inyang Lunes, October 6. Maybe swerte kayo ngayon eh. Maybe swerte po kayo ngayon eh, pero aliya kabang-kaba makalasot kayo ngayon eh. The long arm of the law will catch you all later on. Kaya po, I'm warning po yung mga tao na nagpapakalam ng ganitong kaguluhan sa ating probinsya. Your time will come po. Agpangkang Marcelo, marapla king kasong pamaglabag king Article 154 ning Revised Penal Code at Anti-Terrorism Act of 2020 reng ninumang apatunayang responsabli king amanuang insidente. Bilang pakibat, meg-request na rin kanoy Marcelo king Regional Anti-Cybercrime Unit na mika-training kareng eskwela king Pampanga bang aturwanan larete king gustong takbang, gustong ating makanining threat. Kaya po, ginawa kong na menyad kong request kay Regional Anti-Cybercrime Unit na magkandak na rin na lectures kareng schools at saka kareng estudyante ka rin para balo da if ever atanggap ding makanining bomb threat, balo da nung mananunggawan da para extract de o acquire ang data para makasahop kay katawang investigasyon kasi po pag mali
Yung igewada, mas mapunta mo kay ngalay kaya katangong investigasyon. At tatanda ng 5 eskwela ing Mebulabog, king bomb threat, kabilang na in Pampanga State University, Bacolor at Mexico Campus, Pampanga Colleges Macabebe, Holy Cross College King Santa Ana, at Our Lady of Fatima University, King Ciudad ning San Fernando. Tambing naman nagewa ing evacuation, kareng aman ng eskwela, kabang manimbestiga la pamurin ng otoridad, King Penny Bataning mensahi. Sinigurado ning Pampanga PPO na balaw sa pasik na nga ning police visibility kareng eskwela at mataong lugal bang asiguradong kaligtasan ng publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Angeles, pasik na nga ng city government, ingligtas turismo, kasaw preng foreign investors. I may report. So sulong ning City Government ning Angeles, king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II, ingligtas sa turismo, masaleseng pamagnegosyo at organisadong pamangobyerno kapamila taning bayong dialogo, kaya bereng foreign investors king entertainment district king syudad. Kapag nasaning meeting, impasik na nga ning pamanuki kareng polisiya, king pamagobra, kalinisan at kabulasan at reng takbang laban king krimen. Tinagon keti, reng tubod iba't kareng niyayaliwang opisina ning local government unit at national agency, kalupa na ning City Tourism Office, Active, City Health Office, CSWDO, Business Permit and Licensing Division, City Legal Office, City Engineers Office, PIDEA at Angeles City Police Office. Pinuri dareng foreign investors ing administrasyon ng Mayor Lazatin king pamanyulong king meto nga transparent at business-friendly a komunidad. Uuna, ing kaligtasan dareng magobra at reng turista. Kabilang kareng api sabyan ing matigi ka pamanuki king labor standards, ing pamagbawal kareng menor de edad king negosyo, pamagpatupad king mas mata sa standard king cleanliness at inspection kareng establishmento at pamagpatiben ning kampanya kontra illegal drugs, sugal at korupsyon. Dinikdik ning city government ing ulagan ing pamagpasimple king proseso king pamagnegosyo, ing pamaglako king red tape at pamagpasiknang king transparency at accountability king serbisyo publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Mayor Vilma Caluag, Peg Maragul, reng resibo, King Kayang 100 Days Report. Leguan at Kultura ng Ciudad Angeles, bumida, King Piestang Kulyat 2025. Parol, King San Fernando, Peg Maragul, King Osaka, Japan. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Deni pa rin balitang Kapampangan. Kaya kata namang pakibaluan, reng binidang programa da reng manungkulan king Ciudad San Fernando, king report ini. Inyang Miyerkules, October 8,
Peg masusyane ning City Government ning San Fernando, ing mumunang dinanayaldo ning pamanungkulan na rin bayong halala opisyal ning syudad, kay badal sinong parete inyang July 30, 2025. Ing report IT ay now sa resibo patutu kareng amano, eya mo kanu dokumento, nune patunay kanu kareng agawa at programang apatupad kilob ning mumunang 3 bulan ning bayong administrasyon. Ang report na ito ay hindi lang dokumento. Ito ay resibo ng ating serbisyo, patunay ng ating pangako, at kwento ng isang San Fernando na patuloy na umaangat dahil sa pagkakaisa nating lahat. King pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag, inampang keti ing komprehensibong report, dikil king meging tagumpe at inisyatibo ning executive body king city government. Kabilang kareng manimunang belita reng miyaya diwang sektor. Manimuna keti ing kabulasan nung nukarin pepalawak ing serbisyong medikal at pepasik nangan lapa reng programang pangkomunidad bang asiguradong atututukan ing kabulasan na ren balang Fernandino, kapamilataning dialysis center, Super Health Center at Incayabe Infirmary. Tinatayo na rin ang Cayabe Infirmary, isang 24/7 mini hospital na may 9 hanggang 17 beds at magiging training ground ng ating health personnel. Isa itong malaking hakbang patungo sa City Hospital. King larangan na naman ng edukasyon titukan kano ing programang pang-edukasyon ring scholarship para kareng kayanakan, kabilang ing suporta kareng public school. King aspeto ning kalikasan, pepasik na nga ning kampanya para king kalinisan, waste management at pamanyese king environment. King aspeto na naman ng kultura, balaos ing pamanyulong kareng gawang Fernandino, kabilang naketing pamagbida kareng parul agawang Fernandino, Adela pa, king Osaka, Japan. Karas naman king peace and order at kapag sadyan king kalamidad, mas pepasik na nga ning koordinasyon para king seguridad at preparasyon ustong ating emergency situation. Karas naman king social services, balaw sa pasik na nga at tututukan ning prioridad kareng pakakalulu, kareng kebabaynan, kayanakan at senior citizens. Samantala, dagdag naman keti, meg-report siya naman ni Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales, dikil kareng inisyatibo ning 9th Sangguniang Panlungsod, kabilang na ipamagpasa kareng maulagang ordinansa at resolusyong pakibatan ning pamangailangan ning syudad at reng mayorya dareng memale. Kanina pong mag-speech tamo po, pagmaragul tamo po, napauli na ning kaya kayo pong Vice Mayor, yako po ing maging epektibo at masanting atete na ning executive branch ang po na ning legislative branch. Megmaragul tamo po na in the first 100 days, alata mo pong sinipit na pondo, alata mo pong sinakripisyong programa. Of course, while maintaining the check and balance. Maganda po ang napalakad ng 9th Sangguniang Panlungsod of San Fernando, and I am proud to report that we have passed 96 resolutions and 9 ordinances. Peg maragul dareng manungkulan king San Fernando na marakal a programa at proyekto ing magagawa uli ning pamisasan metong dareng opisyalis. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Mas maluwalas at organisadong bayong palengke ni Santa Rita ing asahan kanu lalab ng administrasyon ng Mayor Reynan Calo, ay ni-report ng Patricia Mamang. Dinitalyi na lang Santa Rita Mayor Reynan Calo, king kayang mumunang aldong report ning kayang administrasyon, reng programang makatutok king serbisyong pangkomunidad, pangkabulasan, infrastruktura, ampong kabiyayan. Metong kareng major flagship projects ning alkalde ing Kaluguran Center, metong a one-stop shop para kareng mangailangan king social welfare at health assistance. Kaya duangan din programa dari Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Senator Lito Lapid lalam ning AKAP program. Anya pinikikatamo mumunang executive order ipamagbu in Kaluguran Center. One-stop shop yang para kareng manyatsaw. Ini ing patune na makabuklan siya po ing munisipyo para kay Kayungan.
Metong muna man kareng dinina ng prioridad kalo ing waste management at ing regular a koleksyon ng basura. Ing basura, ing kekatamo po Materials Recovery Facility. MRF, ikitsure po. Ditang tamo po anyang July sa pakyang pong basura. Ngeni gawin niya po. To see is to believe. Ing basura, although niya pong matatransport ing sanitary landfill, anya almost ala na pong maragal a basura ang itatagan. Migpalakpaka na laman reng memalen inyang ibalita ni ing pamalak para king bayong paleng kining balen. A planong italakad king barangay San Matias. Kaya duwangan king programang iti ing Sangguniang Bayan at i-Vice Mayor Ferdinand Dagi Salalila. Ini po, ing maging bayong palengke ning Santa Rita. Akit po, ingay ganaganang proyekto ng Bayong Santa Rita, Bisyon Dula. Palakpakan na po ulit. Kami po Vice Mayor, po po ng SB members. Nakaldakal po, salamat kayo. Beto, kanini ikatamong bayong palengke na ating wet and dry area ang pong slaughterhouse. Ini po, ignetong kareng marakaltamong priority infra projects na purita mo po kayari. At sana po, pambeda po ng SB members with Vice Mayor Ferdinand Dagi Salalila, isopan-sopan kaya po. King pamagserbisyo, migit 2,400 retainers la ring may kinabang king medical, burial at financial assistance kabang 200 dump trucks sa Panambak at 900 yero lamo naman ring apamye kareng barangay. King disaster response, libo-libong relief packs la ring midake kareng apektadong pamilya king habagat. Operational yan naman kano 24/7 ing ambulansya at emergency hotline. Pesinayan niya mo naman kano ing Eco Park project ating 5,000 seedlings at planong gawang jogging at events area. Mitutukan mo naman rin programa king edukasyon at kareng kayanakan, king agrikultura. Midake ang ayuda para kareng 25 Duman farmers bilang pamanyulong king lokal na produkto at preparasyon para king Duman Festival. King infrastruktura, midi na lang prioridad deng Panambak, school repairs at farm to market roads. Mika na nalamo naman kanong CCTV cameras king palengke at poblasyon area para king public safety. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Penimunaning magalang LGU, impamagdake bini, para kareng Hortelano ng Barangay Escaler. Ay ni-report. Penimunanang magalang Mayor Malu Paras Lacson ing pamagdake kareng bini kareng Hortelano ning Barangay Escaler Magalang bilang balaw sa saup kay ba ning kasira na sangkandareng milabasang bagyo kabilang ing amanwang barangay kareng lugal at todong miapektuan nung nukarin kera kalan kareng tanaman may nga sira. Kapag nasaning programang binhi para sa Barangay Escaler, ing sopan lang mibangon pasibayo reng Hortelano, kapamilataning pasibayong pamanalam at pamanyunduking karelang kabyayan. Agpangkang Mayor Lacson, balaw siyang lokal na gobyerno, king pamamia suporta king sektor ng agrikultura bilang metong kareng manimunang prioridad ning kayang administrasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen, susuyo. King Balen Porac, penimuna ng Presidente Marcos, ing distribution ng livelihood assistance kareng aeta, King Balen. Ay ni-report. Pinuri ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing anunsyo ning pamaglipat ning titulong gabon ibahat king Philippine Veterans Bank o PVB papunta kareng Aita amanok nangan king Barangay Planas at Barangay Kamyas king Katutubo Village king Balen ning Pora. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala.
King kaya pa magbisita may kikitsing presidente kareng benepisyaryo ning pag-abot program at kareng tinanggap farm inputs ampong damulag bilang parti ning takbang ning gobyerno bang pasiknangan ing kabiyayan dareng katutubo. Agpangkang Marcos, prioridad ning gobyerno ing sektor ning agrikultura lakwas na kareng komunidad dareng aita. Inanunsyo na mo namang PBBM na migit 1,200 na benepisyaryo ning ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ning Department of Social Welfare and Development o DSWD ing tinanggap siya 10,000 pesos asaw pinansyal. Dinikdik na mo naman ng presidente na yung makanining programa partine ning mas malawak ka inisyatibo ning administrasyon bang apasanting ing kabiyayan at di na lang mas matataga oportunidad ring memalen. Ing Katutubo Village, tela kadya bilang resettlement area para kareng aita ami apektuan ning pamamakbong ning Mount Pinatubo inyang 1992. Hanggang ngeni, magsilbi lareting tuknangan at santungan at maging sentro na yung programang pangkabiyayan at panyulong para kareng katutubong komunidad, King Porac. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Manatiling makatutok King Weekend Edition ng News Force Pampanga. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang Kapampangan. Mitalagaya ni Dr. Michelle Aguilar Ong, dating pabuntok ng Mabalacat City College bilang Bayong CHED Commissioner, ay ni-report ng Patricia Mamangon.
Kinilala ning Commission on Higher Education o CHED, Dr. Michelle Aguilar Ong, dating presidente ng Mabalacat City College o MCC, bilang metong kareng bayong CHED Commissioner, epektibo inyang October 8, 2025. Kilala bilang talapanyulong king inklusibo at makabaldugang edukasyon dela ng Dr. Ong king national level ing kayang advokasya para king edukasyon para karing gana-gana. Baya pinili king amanuang pesto, meg silbi ang special advisor for local universities and colleges king CHED nung nukarin sinaupiating pasik na nga ning pamanibala at akreditasyon daring lokal eskwela. Bilang dating pamuntok ning Mabalacat City College, peni mo na ning programang magpalawak king oportunidad kareng magaral, reng migi kapansanan, reng katutubo at reng hanggang magaral king kolehiyo. King kayang pamamuntukan, ikuane ning MCC, ing Alcocoa Level 2 accreditation at pepakilala la ring smart classroom, king South da ring kayaduangan, iba't king industriya. Meto nga Fulbright visiting scholar king Florida State University. Dr. Ong, kinilalaya king kayang dedikasyon, king inobasyon at kalidad ng edukasyon. Asahan na lakwas pang patatagan reng programa ning CHED para king patas, moderno at globally competitive king sistemang pang-edukasyon king bansa. Baya tinutok king education sector, megsilbi ang host, iong king programang Oras Na, kay king GNN TV 44 Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katana lamang pakiramdaman, reng kay nakang leader, King Ciudad San Fernando, kapamilataning Rotary Youth Week Celebration. Ay balita ng Patricia Mamangon. Bilang parte ning ka-33rd anniversary ning Rotary Youth Week Celebration, adwang pulot siya mas City Youth Officers king siyudad ning San Fernando ing binisita king GNN TV 44 station bang apalalang panglakwas ing karelang kebaluan king pamang gobyerno at pamagsilbi king komunidad. Ngayon, sineselebrate natin ng Youth Week more than 30 years. No? Ang isang objective nito syempre, to teach the young ones to be a leader. Wala mo, papakita mo itang leadership and they will experience baka na maging city youth mayor in a week, vice mayor and so on, councilors. These students are one of the top students ng metong eskwela. Ngayon, the participants, they are only 29. Pero before, mas nakala mag-participate. Pero ngayon, di kami may plano na mas makaninin na mo, mas mamamanage lang masalesere nga and kakakit mag-participate na. Kapag nasaning programa, nasanayan la rin kaya nakang leader at ipakilala karela rin obrang pang komunidad asusulong ning Rotary Club. Kami ito para mas maging aware la, kareng malalyari na ning malalyari kayo kini kaya katamang kaingin kasalukuyan na malalyari mas kakit da na dapat na i-contribute na dapat na i-kaya estudyante at ita siguro someday potang ilang atsukyat ang leadership ilan ng pota ating maging kaya karela na maging mamuntukan kaya abos danit ng karelang kaya confidence. Metong yaiting pamikatagon, bang abaludang lakwasing proseso king gobyerno at ing responsibilidad na rin halala opisyal. Pasalamat kami na panayang makabuklat ing pasbol na ning local government, city government, karening kayanakan. Itang karelang experience kening whole week kay ni, pinitay tang nung makananong kalupanapon, may kakailang abaluda ing parliamentary procedure. Makanano lang gagawang ordinansya ding king memalen. Ikatamong ordinaryong memalen tamo balo ito. Pero ila uling may expose la karening nung makanano yung pamaggawang ordinansa. Mas aintinjanda itang nung makanano ing pamanungkulan. Kabilang kareng aktibidad ding paruminggong pamagmasusi ing lecture on parliamentary procedures. Again pa ninyang October 6 King Session Hall ning Sangguniang Panlungsod. Ating kaming 7 area of focus from education, health, 7 na reta ma'am,
karang ladudurot retang activities mi. Ma'am, kaya magdepende na naman kung nanong kailangan na ng panon. At kung ka rin kami mas makasaw ketang panon na ito. So, we will be discussing those area of focus with them at abalo naman na kung makanano yung mag-working Rotary as a group, as an organization. Penny muna ni iti ning opisina ning City Council nung nuka rin sinentro keti ing gustong sesyong pang-lehislatibo at ing proseso king pamangawa kareng desisyon. Formal na namang selubong Mayor Vilma Caluwag, reng bayong city youth officials at department heads king Heroes Hall. Kapag nasana niti, hindi na lang aktwal a karanasan rin kaya nakang opisyal king City Hall kapamilataning paruminggong immersion kareng miyayaliwang departamento at operasyon ning gobyerno. Ing aktibidad ni paltutuya kapamilataning pamagisan metong ning Local Youth Development Office, Rotary Club of San Fernando, king pamanimuna ng President Alvin Mendoza, reng Rotarian members at ing Department of Education Youth Formation Division. Kapamilataning kolaborasyong iti ikwada rin kaya nakang opisyaling maulagang aral king pamanibala, pamangobyerno at disiplina king parlamento. Ren kasanayang magpatataglakwas karela bilang tutuking leader ning komunidad. For me naman po, I firmly believe na it's more crucial for someone to be aware of the things that are happening around us rather than just what's happening inside of a certain place. Specifically for us as students, alam naman po natin na ang dati pang sinasabi ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung hindi po ito natutupad ng mabuti, paano po ang mga susunod na henerasyon na pagkatapos namin? Since the importance of this is us as student leaders, para sa amin po na our governance and our awareness sa governance, may uunlad po namin sa aming awareness sa susunod na henerasyon. Manwala lang maulagang mibuklat ing sarili king mas malawak a kebaluan king pamamuntukan. I believe that a learners today can be a leaders tomorrow. Naniniwala po ako na may kanya-kanya po tayong capability and may kanya-kanya po tayong ability. And hindi naman po ibig sabihin na tinawag ang isang person na leader is hindi na po pwedeng maging leader lahat. As naging part po ng youth officials ng Rotary po, it is an honor. And siguro po, in a way na mapapalawak ko siya is by giving students or yung mga nasa school po namin na yung encouragement po or kumbaga yung word of wisdom kung ano po yung mga natutunan namin sa kanila and especially kung ano po yung natutunan namin sa whole week. Makasadyala kan ureting idake ing karelang abalo kareng kapwa kayanakan at estudyante bang higit pang pasik na nga ning advokasya para kareng kayanakang Fernandino. Isa po sa maratutunan ko na hindi lang po tayo yung tao sa mundo. Kumbaga hindi lang po nagmamatter yung mga nangyayari sa atin, ano po meron sa atin. So, mahalaga po na, yun nga, nakikita po natin kung ano po yung mga nangyayari. Kasi po kung ano po yung nangyayari sa labas ng school natin, sa labas ng country natin, kumbaga nire-reflect din po niya kung ano po yung mangyayari in the future natin. Kung hindi po tayo makikialam, mapapabayaan po yung future natin. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa Rotary Club, sa ating Mayora, kasi po super open po nila sa mga ganito pong event na kung saan hindi lang po nila ine-encourage yung mga youth, ine-engage din po nila na minomotivate po nila na pagpatuloy po nila yung pagiging leader nila. Kasi nga po, sabi nga po ni Mayora sa amin kahapon na nakikita niya po yung pag-asa sa amin, nakikita niya po yung brighter future despite po sa mga circumstances na napifeel at nararanasan po natin ngayon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. King Siyudad Mabalacat susulong ng TESDA training to trabaho pampasiklangan ing pamamye kapanintunan kareng residente. Ay ni report ng Patricia Mamangon.
Susulong ng Mabalacat City Mayor Jel Aquino ing programang Test the Training to Trabaho bilang parte ng inisyatibo ng lokal na gobyerno bang pasiknangan ng skills development at employment generation para kareng residente ng syudad. Peni muna ng Mayor Aquino kayabe dina TESDA Pampanga Provincial Director Attorney Eric Ueda at TESDA Specialist Mark Fuerte ing pamagbisita king TESDA Center king Barangay Sapang Biaba sinyang Martes, October 7. Kapag nasaning inspeksyon ing pakibalwan ing kondisyon dareng pasilidad at abalo ing panga epektibo at sakto dareng training program amalyaring iyampang. Agpang kang Mayor Aquino, personal nang tututukan ng implementasyon ng programa bang asigurado na rin kursong babye at ilang mata sa kalidad ating kaugnayan king kasalukuyang industriya at makapamye konkretong oportunidad king obra. Kayabe mo naman king programa ing job matching component amaglayong makipag-ugnayan kareng employer lakwas na king Clark Freeport Zone bang agad lang makapalub king obra reng test the graduates. Agpang kang Mayor Aquino, mo iti mami skills training, manatagyang direktang dalan, papunta king employment. Sisiguraduan na kanong Aquino na imbalang training ating saktong oportunidad king Clark Freeport. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Ikatana lamang pakibaluan ring antabayan ng aktibidad king Piyestang Kulyat 2025. King istorya ng Patricia Mamangon. Pasibayong bumida ing legwan ating mabanding kultura ng Ciudad Angeles para king selebrasyon ng Piyestang Kulyat 2025. Keti, pepakilala na lang Angeles City Tourism Officer Louie Lazatin, renga 20 opisyal a kandidata ning mutya ning Angeles 2025, king gana pa na discuss with us Media Forum ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter inyang Martes, keti king with us Hotel. Mayor John always say na these ladies should be like ambassadors of our city. They should be the face and the voice of Angeles City. So in terms of the preparation, yes, we're doing it baby steps. We do it week by week and we're surviving naman every week. And that's why this October, we came up with this October event and to partner din po with the community. Hindi naman po namin kaya gawin to na kami lang po. We have a lot of partners who also helped us in building this entire calendar. Agpang kang Lazatin, umpisan niya yung aktibidad ng Fiestang Kulyat 2025, King Feast of the Guardian Angel, King Holy Rosary Parish, King daratang October 2, at Mayari 80, King October 31, kayagnaning pang magmasusi, King Feast of Apong Mama Kalulu. Kabilang kareng bilang kaganapan, inga duwang aldong tigtigan, terakan King King October 24 to 25, banwa-banwang daraywan dareng lokal at turista bilang metong kareng teka masayang street party King Central Luzon. Kapag nasaning Piyestang Kulyat ing pagselebran emo ing kasalesaya ning Angeles, nune pati muri ding masaya at apag maragula diwa dareng Angelenyos. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10km, 5km and 3km categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10km finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya kata namang silipan ing Moon Festival King Clark King Report ng Patricia Mamango. Muling pinailawan ng Clark Moon Festival 2025 ang gabi sa West Aero Park, Clark Global City ngayong October 6, dala ang diwa ng pagkakaisa, kultura at kolaborasyon. Sa ikalawang taon ng Mid-Autumn Festival sa Clark, pinagsama ng kaganapan ang makulay na tradisyon ng Asya at ang makabagong sigla ng Central Luzon. Isang patunay na ang Clark ay patuloy na nagiging global hub ng progreso at koneksyon. Ang selebrasyon ay inorganisa ng Clark International Airport Corporation o SIAC, Clark Aviation Capital, New Asia Pacific Foundation, Clark Development Corporation, at West Aero Park. Sa panayam kay SIAC President Joseph Alcazar, binigyang diin niya ang kahalagahan ng magandang ugnayan sa pagitan ng mga locators at investors upang lalo pang mapalago ang pamumuhunan at oportunidad sa trabaho sa Clark. Malaga to, no? Lalo-lalo na sa mga partners natin dito sa Clark, no? Ayun nga doon sa sinabi ko kanina, we were considered as one community, one family, one Clark, no? Although you have the three groups, CDC, BCDA, SIAC, the vision really is for the entire Clark, and to unite everyone, for everyone to work together for the success and progress of our beloved Clark. Dagdag pa niya, ang ganitong mga cultural exchange activities ay hindi lang nagpapalakas ng turismo, kundi nagbubukas din ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa iba't ibang kultura sa loob ng Clark. Part of it is the cultural exchange, and Clark is a multicultural community, no? Marami tayong mga investors from all over the world coming here, and we'd like to promote Clark as a multicultural business community, similar to what you see probably in Singapore or Hong Kong. Sa gitna ng makukulay na lanterns, performances at mooncake sharing, ramdam ang iisang mensahe ng gabi, ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Ang Clark Moon Festival ay patuloy na nagiging simbolo ng kung paano nagsasanib ang kultura, ang negosyo at komunidad tungo sa iisang layunin, isang mas maliwanag na bukas para sa Clark at sa buong rehiyon. This is Patricia Mamangon on the spot. Bidala ring parol San Fernando king Osaka, Japan. Kaya katang silipan, impagbisita na rin opisyal ni City Government para King Expo, King Report ID. Dinala ng lungsod ng San Fernando, Pampanga ang sikat nitong Parol Fernandino sa Osaka, Japan bilang simbolo ng liwanag, kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Pinangunahan ni Mayor Vilma Caluwag ang delegasyon sa pagbisita sa Philippine Consulate General sa Osaka kung saan formal na itinurn over ang mga handmade lanterns kay Consul General Voltaire Mauricio. Tinawag ito ni Caluwag bilang isang Bridge of Light na nag-uugnay sa mga Fernandino at sa Filipino community sa Japan. Dakala salamat po kareng kapwa Fernandinos, especially po kareng lantern maker tamo.
Pag sumikapan tamo pa pong pakagaling-galing tamo, ulin makikilala ya po yung parol tamo, alimong king Pilipinas, nune, buong mundo. Kasama sa grupo sila Councilors Ate Kay Pineda, Harvey Kiwa, Jason Sikat, Reggie G4 David, Angelo Hizon Jr. at Elmer Benko. Pati na rin sina City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan at City Treasurer Mary Ann Bautista. Sa lighting ceremony, sabay-sabay na pinailawan ni Nakaluwag at Mauricio ang mga parol bilang pahiwatig ng opisyal na pagsisimula ng Paskong Pinoy sa Osaka. Tinawag naman ni Mauricio ang turnover na historic dahil ito ang unang pagkakataong tumanggap ng parolang consulate bilang opisyal na handog mula sa isang lokal na pamahalaan. First time may milestone tayong ginawa, nag-ilaw po tayo ng parol mula gawa sa San Fernando. So napakahalaga ng araw na to at nais ko pong pasalamatan ang buong team ng San Fernando City. Bukod sa pagpapalaganap ng kultura, layunin din ng proyekto na i-promote ang lantern-making industry ng San Fernando at suportahan ang kabuhayan ng mga lokal na artisan. Binuksan din ng aktibidad ang posibilidad ng mas malaking Christmas event sa Osaka na tampok ang Kapampangan food at culture. Kasabay nito, ipinakilala rin ng delegasyon ng ilang produktong Fernandino habang si Councilor Angelo Hizon Jr. kinatawan ng Pampangas Best ay nagkaroon ng exploratory talks na posibleng pagpasok ng kanilang produkto sa Osaka market. Ang pagbisita ng San Fernando delegation ay bahagi rin ng kanilang pakikilahok sa Expo 2025 Osaka kung saan tampok ang giant lanterns sa Philippine Pavilion sa temang Nature, Culture, and Community woven together for a better future. Isang patunay ito na patuloy na nagbibigay liwanag ang San Fernando, hindi lamang tuwing Pasko, kundi sa angmang panig ng mundo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Opisyal na binuklat ang outdoor pickleball king SM City, Telebastagan. Kaya katang silipan iti, king report ng Patricia Mamangon. Ready, set, smash! Opisyal nang binuksan ng SM City Telebastagan ang bago nitong pickleball court na agad na naging paboritong tambayan ng mga pamilya, barkada at fitness enthusiast na gustong subukan ng isa sa pinakasikat na sports trend ngayon. Game na nakipaglaro ng pickleball si Mayor Vilma Kaluwag kasama ang mga opisyal ng SM Supermalls at Palo, ang brand na nagdala ng world-class pickleball equipment sa lungsod. Ay, syempre, kailangan natin yan nowadays kasi syempre, health is wealth. Kaya kailangan mag-exercise and at the same time, kailangan habang nag-exercise tayo, nag-enjoy tayo. At ang pickleball, enjoyable siya. Na-enjoy mo yung bawat palo mo, diba? Syempre, 100% yung support natin. At nagpapasalamat ako na isip ng SM ito at ng Palo, no? Yung Palo na nag-ooperate dito sa pickleball. May 4 na outdoor courts na bukas araw-araw mula 2 p.m. hanggang 11 p.m. Kaya suwak ito para sa mga gustong maglaro pagkatapos ng trabaho o banding session ng pamilya tuwing gabi. Actually, it's the 5th na pickleball court in SM but the first outdoor pickleball court and the first one in Pampanga na outdoor, no? So you can come and visit. Meron tayong 4 na courts and play dito sa SM City Telebastagan. Ang pickleball na combination ng tennis, badminton at ping-pong ay mabilis na sumikat dito sa Pilipinas dahil sa pagiging madali nitong matutunan at sobrang sayang laruin, mapa beginner man o pro. Kaya kung gusto mong ma-experience ang smash and laugh vibes, tara na sa SM
LCD Talabastagan Pickleball Court, ang bagong home court para sa play, fitness at friendship. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.